iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abantu barenga miliyoni imwe muri Ukraine bafite ikibazo cy'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi nyuma yaho Uburusiya bwongeye kwibasira ibikorwa remezo by'ingufu z'umuriro z'iki gihugu. Amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel na Hezbollah muri rusange arasa nkaho akomeje gushyirwa mu bikorwa. Murasirazuba bwa Uganda byemejwe ko inkangu zibasiye imirenge 5 mu ijoro ryakeye zahitanye abantu 13 barimo n'umwana. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese. Ikaze muri amakuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11. Ana makuru reka tuyahere muri Ukraine aho abantu barenga miliyoni imwe bafite ikibazo cy'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi nyuma yaho Uburusiya bwongeye kwibasira ibikorwa remezo by'ingufu z'umuriro z'iki gihugu mu kindi gitero kirimo ibisasu biremereye birimo kugira ingaruka ku gushyushya amazu, gutanga amazi, serivisi zo gutwara abantu n'ibintu ndetse n'ibyuma bizamura abantu mu magorofa mu turere twinshi. Perezida Zelensky yavuze ko hari aho Uburusiya bwakoresheje ibisasu biturika kenshi maze bigora imirimo inzego zishinzwe ubutabazi ndetse n'abageragezaga kugarura umuriro w'amashanyarazi. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zavuze ko zatangiriye misile na drone birenga 100 ariko izindi zizinyura mu myanya y'intoki maze zangiza ahantu hamwe hatunganyirizwa umuriro w'amashanyarazi. Ubuholandi bwavuze ko bwahaye Ukraine ibisasu 3 bya misile Patriot kugira ngo birusheho kurinda ikirere cyayo. Nyuma yaho Perezida Putin yagerageje gusobanura ibi bitero bishya by'ingabo z'igihugu cye kuri Ukraine, avuga ko ari igisubizo cy'ibitero bikomeje kugabwa ku butaka bw'Uburusiya hakoreshejwe misile za attack Ukraine yahawe na Amerika. Umunyamakuru wa BBC yavuze ko ibi ari ukwijishisha nkana kubera ko Uburusiya bwibasiye inshuro nyinshi ibikorwa remezo by'ingufu z'umuriro bya Ukraine na mbere yuko Kiev ikoresha bwa mbere mu Burusiya intwaro za misile zirasakure mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11. Izo ntwaro ikaba irazihawe na Amerika. Havugira mu nama y'akarere muri Kazakhstan, Bwana Putin yavuze kandi ko Uburusiya bushobora gutera icyo yise ibigo bifata ibyemezo i Kiev. Ntabwo ari ubwa mbere abayobozi bakuru Uburusiya bakangisha gukora ibyo. Tujya noneho mu burasirazuba bwo hagati aho amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel na Hezbollah muri rusange arasa nkaho akomeje gushyirwa mu bikorwa, ariko biravugwa ko hari habaye ibibazo ku mupaka ku ruhande rwa Libani hakigenzurwa n'ingabo za Israel. Ni inkuru ya Barbara Plate mugezweho na Yvette Kabatesi. Itangazo rya Libani ryemeza ko uyu munsi mu gitondo Israel yarashe ibisasu ahantu 6 mu majyepfo y'icyo gihugu hakomereka abantu 2. Uduce twose twegereye akarere k'umupaka ubu gafitwe na Israel. Igisirikare cya Israel cyari cyaburiye abaturage bagaruka mu byabo bavuye mu buhungiro kuba baretse gutaha. Cyemeje ko cyarashe kubakekwa mu bice byinshi byo mu majyepfo ya Libani aho kivuga ko bahonyanze amasezerano yo guhagarika imirwano. Ariko umushinga amateka wa Hezbollah yashinje Israel guhungabanya aka gahenge irasa ku baturage. Igisirikare cya Libani cyagiriye inama abaturage bava mu buhungiro gutegereza ko ingabo za Israel zivayo zose nk'uko biteganijwe mu minsi 60 iri imbere. Tugiye ku mugabane wa Afrika mu burasirazuba bwa Uganda byemejwe ko inkangu zibasiye imirenge 5 mu ijoro ryakeye zahitanye abantu 13 barimo n'umwana. Amazu atari munsi ya 40 nayo yarengewe n'ibyondo. Hari kandi abantu benshi batari baboneka. Hagati aho ibikorwa byo gutabara no gushakisha abo byagizeho ingaruka birakomeje. Abaturage baho baravuga ko babayeho mu bwoba kuko imvura nyinshi ikomeje kwibasira ako karere. BBC gahuza miryango madukurikira kandi kuri Kisoro FM muri Uganda.
tugiye mu burengerazuba bwa Afurika muri Liberia aho Prince Johnson wahoze ari umukuru w'inyeshyamba akaza no kuba umusenateri yitabye Imana afite imyaka 72. Uyu mugabo wigeze kuba umusirikare mukuru mu ngabo z'igihugu yagize uruhare runini mu ntambara ya mbere y'inyeshyamba muri Liberia yaje kwifatanya na Charles Taylor muri 1989 maze bahirika ubutegetsi bwa perezida wariho icyo gihe Samuel Doe. Nyuma yaho aba bombi baje gushwana, Johnson amara imyaka irenga 20 muri Nigeria mbere yo gusubira muri Liberia muri 2004. Nyuma y'umwaka umwe ahageze yatorewe kuba senateri ahagararira akarere ka Nimba kari mu majyaruguru y'igihugu kugeza apfuye. Tugiye mu Burundi mu gihe haciye ukwezi ibihugu by'u Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo bitanguje icese umugambi wo guhanahana ibidandazwa wiswe Rekos, abakora urudandazwa ruto ruto ndengambiwe baca ku mupaka wa Gatumba mu ntara ya Bujumbura bavuga ko badatahura igituma utaraja mu ngiro. Uwo mugambi wari watangujwe mu ntumbero yo korohereza abadandaza bato bato kugira bashobore kwisununura, ariko bavuga ko gushika ubu atakimenyetso na kimwe cerekana ko watanguye kubera inzego z'ibihugu byombi zibandanya kubatoza amakori n'amatagisi nk'uko byahora. Mu bushikiranganji bw'ubudandaji bamenyesha ko hakiri biriko biratunganywa kugira uwo mugambi utangure mu buryo bwuzuye. Ni inkuru ya Gildas Hundimpundu i Bujumbura. Ushitse ku mupaka wa Gatumba wakirirwa n'uruyogoyogo rw'abanyagihugu bariko barinjiza ibidandazwa bitandukanye babikuye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abandi babijanayo. Bamwe bitwara ku makinga, abandi mu miduga, hari n'abitwara ku mutwe. Biraboneka ko uruja n'uruza rwiyongereye cyane ugereranije n'uko byari bifashe mu myaka 2 iheze. Yamara abadandaza bato bato ntibanezerewe, bavuga ko bamaze ukwezi kose barindirishirwa mu ngiro ry'umugambi watangujwe hagati y'u Burundi na Kongo mu ntumbero yo kuborohereza mu kwinjiza canke gusohora ibidandazwa. Pascal Ntibazonkiza w'imyaka 72 ni umwe muri abo badandaza, akaba agendana n'ubumuga. Ibyo ntibiratworohereza kuko n'ubu bayicaguma baturihisha nk'uko bahora baturihisha nyene, ntibatunyanyasa bakubwira gusa hagarara, ugahagarara ariha ukariha. Ariko ikitubabaza gusa nuko kubona igipolisi kitubwira ngo zana amahera, haje ngo zana amahera, kandi tugiye hariya nyene yo tubitwaye baturihisha ni mafaranga. Ndaba nk'utuwunye aho nyine maze gutanga ibihumbi bingahe, ibihumbi 2, ahaje nsigaye gutanga ikindi gihumbi, we ibihumbi 3. Aha nza kunguka mwangahe, nifise abana biga, none abo bana biga nzobagaburira iki? Umugambi wiswe Rekos watangujwe icese kwigenekerezo rya 30 kwezi kw'icumi uwo mwaka. Byari bitekanijwe ko ku mipaka yose Burundi buhana na Kongo haca hamanika urutonde rw'ibidandazwa birenga 60 vyemerewe guhanahanwa mu buryo bworoheje hagati y'ibihugu vyompi. Ariko abadandaza bavuga ko nivyo bitakozwe. Norasike Nahishakiye afise amakenga. Natwe ntituramenya ko barabirekura, nta nubwo turabona naho byanditse ngaho ibiteguwe kugira ngo tumenye ibyo twopakira byenyewe. Byafata abantu n'ubu biracabafata nk'ibiharage. Aba badandaza bifuza ko uwo mugambi woshirwa mu ngiro vuba cane kugira batora koyoko. Iyo mkataba inaweza kutusaidia sana. Ayo masezerano ashobora kudufasha cyane kuvuga yuko dushobora kwinjiza ibidandazwa tubikuye muri Kongo canke tukabijabuka nayo tubikuye i Burundi tutarisha amakori n'amatagisi. Ibyo dufasha ubundi uko ibintu bisanzwe byifashe, turazana ibidandazwa tubishikanye ngaha tukabirihira muri OBR. N'ubu urabona yuko twabishize aha hanze, bariko baraharura kugira ngo turihe. Ayo maheru yatanze biragoye kuyagarura, twebwe abakenyezi turahabonera amakuba. Sasa wakati zile pesa zinashindikana hata kurudia, si wa mama tunateseka sana. Mu bushikiranganje bw'ubudandaji basigura ko Rekos ari umugambi wagutse cyane utaraho umupaka umwe gusa. Onezime Niyukora buvugira yabwiye BBC Gahoza Miryango ko wereke imbibe 5 Uburundi buhana na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Asigura rero ko hakiri biriko biratunganywa vyihuta kwizo mbibe zose kugira umugambi uje mu ngiro 100%. Ikintu ca mbere cari cihutirwa kwari gutanguza uwo mugambi, hanyuma rero ibiheza bikurikira bikogwe, harimwo guha impapuro baje badandaza, harimwo kandi yuko na projet isanzwe iri kirashigikira urya mugambi nayo nyene itanguza ibikorwa nyezina, ivyo kubaka, ivyo gushiraho bya bikoresho bikenerwa mu gukontorora abinjira n'abasohoka canke mu mabarabara yandi azobasabwa kubakwa. Uyu mugambi uri ku myaka 4, hanyuma kubiraho Burundi uri ku bihumbi 90 vy'amadolari. Mu bidandazwa birabwa n'uwo mugambi harimo ubwoko butandukanye bw'ibitungwa, ivyimburwa, inyama, amafi n'ibindi.
Ziridas Ihundimpundu i Bujumbura. Tugiye mu Rwanda aho Wishaka Bazirisa umukobwa w'inkumi wiyemeje guhangana n'ubumuga yavukanye bw'ubugufi bukabije ndetse n'ihezwa ribushingiyeho bamwe mu bameze nkawe bahura naryo mu miryango. Umukobwa wafashijwe rero n'umuryango we agashobora kujya ahagaragara asaba imiryango kudaheza abana bavukanye ubumuga kuko babafasha kwiyakira bituma bashobora kugira kugira ngo nabo bashobore kugira icyo bakwimarira. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa akaba ari inkuru tubasubiriramo twabagejejeho muri kino cyumweru. Numva ko nyine mbere y'uko undi muntu abona ko nshoboye ari njyewe wa mbere ugomba kuba nabyiyumvamo nkumva nyine ndashoboye. Uwishaka Bazirisa umukobwa wavukanye ubumuga bw'ubugufi bukabije yize kandi arangiza amashuri abanza n'ayisumbuye ubu akaba akurikirana amasomo yo kwita ku bwiza bw'abagore. Bazirisa uhora wisekera avuga ko bitoroshye kubaho ufite ubumuga nk'ubwe, nubwo kuri we avuga ko yamaze kubwakira ndetse akabahamagarira n'abandi nka we kwiyakira no kumva ko bafite agaciro. Avuga ko yafashijwe n'umuryango we kwakira ubumuga bwe ariko ngo hari abataragize aya mahirwe ndetse bagihezwa. Nakuze numva ko mu mikorere yanjye mu kujya ku ishuri numvaga nta mwana wo mu rugo ugomba kugira amanota meza kundusha. Icya kabiri numva ko nta wundi ugomba kwaksesinga mu bintu byo mu rugo kundenza. Mbere na mbere aho kugira ngo bo babanze kubona ikintu bagikore ari njye wa mbere ugomba kukibona nkanagikora. Uretse ihezwa rikorerwa bamwe mu bafite ubumuga nk'ubwe, Bazirisa avuga ko abafite ubugufi bukabije bahanganye n'ibibazo byihariye. Ugasanga wenda nko muri gare urwo rukarabiro ntago bigeze babyubahiriza. Hari aho usanga ruhari rw'abafite ubumuga bw'ubugufi babasha gukarabaho bikemera, ariko ugasanga hari ahandi bitakunze. Ugasanga nko kuri gishe za banki urimo urahereza amafaranga umuntu utabona, ahantu ni harehare ntuhagera. Ngiye kwa muganga ngiye kwivuza, nsanze agatanda ndabasha kukajyaho, ubumuga bwanjye bwaba buri hehe? Nsanze wenda muganga azi sign language, wa muntu ufite ubumuga bwo kutavuga akabasha kuvugana na muganga, icyo gihe nta bumuga bwaba buhari, kuko the priest ubona ko mfite ubumuga nuko hari ibyo ntageraho. Mukarugendo Gracia ni umubyeyi wa Bazirisa. Ubwo namusuraga mu nkengero z'umujyi wa Kigali yambwiye kuri uyu mwana we wavukanye ubumuga nyamara nta wundi mu bana be wabuvukanye. Nta kintu twe byigeze bidutwara ko twamye tumukunda uko ari. Ntabwo rero ngiyewe nabona ikintu cyagenwe n'Imana ngo kigira ikintu kintwara. Hari ababyaye abana barebare ntabwo ari bo babishatse, ko yamutwisa amezi 9 kugira ngo wari yabyariye 6 cyangwa yamubyariye 15. Reka da umutwita amezi 9 nk'abandi akavuka nk'abandi, ibise bikakujya nk'abandi. Kugira umubyeyi n'abavandimwe bamushyigikira ngo nicyo cyatumye Bazirisa ashobora kwakira uko yavutse ndetse agashobora no kujya mu ishuri. Gusa haracyari imiryango myinshi igiheza abana bakavutswa bwinshi mu burenganzira buhabwa abandi. Bazirisa asaba ko imiryango yashyigikira abana nkawe kandi ngo ntibashaka ubagirira impuhwe zidakenewe. Sinikubise hasi, nta kibazo na kimwe ngize, ahubwo wowe ukimbona utangiye kuvuga ngo yo ngo mbega bivuge ngo urimo uranyigizayo ejo cyangwa ejo bundi ntago nzagaruka ahantu, kuko nimba magera mwe mugakangarana abari bicaye mugahaguruka bivuge ngo nje kubahungabanya. Iyo aje ahantu ugakangarana ukamwereka ko ari igitangaza ubonye, ukamwereka ko ari ibintu bidasanzwe, we ahita yibonamo ikibazo, hahantu ntazahagaruke. Bazirisa ugaragaza ko yifitiye icyizere gikomeye ngo yumva nta hantu atagera mu gihe atakumirwa n'imwe mu myitwarire y'umuryango nyarwanda. Yifashishije imbuga nkoranyambaga, Bazirisa ubaragerageza guhamagarira abafite ubumuga kujya ahabona kandi bagaharanira kugaragaza ko hari icyo bashoboye aho gutegereza gufashwa. Aracyari ingaragu ariko akavuga ko yumva atazabangamirwa n'ubugufi bwe mu guhitamo umukunzi, ngo arota kuzaba umuntu ukomeye ndetse byaba ngombwa agatanga akazi ku bandi. Ikintu avuga ko kimubangamira kurusha ibindi ngo niyo hagize uvuga ko ari umunyantege nkeya. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Unoneho n'umwanya w'ikinamico Urunana. Nadine akanyamuneza ni kose
Agnes we ngo yarose nabi n'urunana. Mwana wanjye koko ni igikombo n'amarira azenga mu maso. Noneho ubwo inzozi naraye ndose mama. Narose hano iwacu byashyushye hari umunsi mukuru twatumiye Chris. Nambaye neza niteguye kwakira umukunzi wanjye. Hanyuma ntegereza Chris turamubura. Nahamagara Chris akankupa. Niko kujya kumva numva Audience yanarampamagaye. Ngo ngwino hano ku kiriziya urebe. Ngo urebe iki? Bikira Mariya mwamikazi we. Nuko nsohoka niruka mama. Ngeze ku kiriziya mbona Chris nari yabahagaze imbere ya alitari bagiye gusezerana. Ngo ndaturika ndarira. Ndasakuze cyane mbaza Chris ngo iby'unkoreye nibiki kuki umemukiye. Mwana wanjye wintera ubwoba. Umva uko yansubije se mama. Yansubije ngo ni wowe mbajije utyo kandi ari wowe wabanje kumpemukira. Ntaragira n'icyo musubiza nibwo nakangutse ndebye ku isansanga ni 8 z'ijoro. Kuva icyo gihe sinongeye gufatanya ijisho. Nyensi we karame. Yewe ntakubeshye noneho nanjye ndumva ngize ubwoba pe. Ninjye ufite mama kandi aho kugira ngo inzozi zanjye rwose narose ziba impamo ndabivamo hakiri kare. Ngo kinyi singomba gutegereza ko Chris ankorera ibyo naraye ndose. Uriya musore yasabye ko dukundana ndabimwemerera. Ansaba kuzi iwacu mu rugo ndahamuzana. Kuba yarabirenzeho agakundana n'undi mukobwa kandi azi ko mpari nuko nawe atari serious mama. Ubwo rero ngomba gufata icyemezo. Icyemezo cyo kugira utese kandi. Icyemezo cyo gutandukana nawe bitaragera kure. Mwana wanjye rero buriya umusore ajya guhitamo umukobwa akamubwira ijambo ry'urukundo aba amaze igihe amwitegereza. Chris uriya yagukunze kuko yabonye ko uri umukobwa mwiza w'umutima bashobora kubana. Kuki yarenze ku baforomokazi b'ibizungerezo zibakorera hariya ku kigo nderabuzima? Ibyo sinimye ugiye kubibaza mama. Intangaha abakobwa ni benshi kandi beza pe. Abo barimo kazi boherezwa gukorera intangaha abakozi ba banki nta numwe yashimye ahubwo yashimye wowe. Impamvu yatumye guhitamo rero muri abo bose nayo yatuma gutega amatwi igihe cyose washaka ko muganira mugakemura ikibazo kiri hagati yanyu ari cyo reye. Mwemuretse kugenda yemwe ba. Urashaka kutwangiza Senadi? Uduhaya ndabiri nitwayanga kuko araryoshye cyane. Icyo ni cyo nashaka kumva rero. Araryoshye pe. Ahubwo umenyera ubwa mbere ndirinda ziryoshye gutya. Uravugisha kuri Oba? Urumva se nakubeshya ko. Gusa uzongera ingano kabe kanini ho gatoya kuko nawe urahenda 200 yose. Suguhenda ifari n'isukari nabyo birahenda mwabana. Mwibuke kumbwira abandi bana ko hano hari amandazi aryoshye kandi yuzuye intungamubiri. Tujye kwiga sha udakomeza kureba indobo y'amandazi ugatahira icyo ngiki. Yewe Nadi. Nene nakwihore ngo ubanze uganire n'abakiriya bawe. Yego kandi wakoze cyane kwihangana mujye. Nawe se urashaka amandazi? Shauri mayisina naryanga pe. Ariko sicyo cyangenzaga Nadi. Nenje kukubwira ko utagomba kwibagirwa impamvu y'ibi byose. Impamvu y'ibiki mujye? Impamvu yo guhabwa inkunga niyo gutangira ubucuruzi buciriritse Nadi. Ndabizi cyane n'ukuri mujye. Yego, kugira ngo uzimire nk'umugore utwite. Urumva, uri ndi umwana utwite kugwingira kiri mu nda. Kandi wite ku isuku Nadi, uko bishoka byose uniteza imbere. Ibyo ndabizi kandi ndabizirikana pe. Ndabizi ko iyo nkunga itazahoraho. Niyo mpamvu ngerageza gukora ngo mu gihe kiri imbere nzavemo gufashwa nanjye nifasha. Nadi, uramyisinza ko ni mu kabari cyangwa dure wandika 8. Iryo kosa sinabikora mujye. Sha nazinda nezerewe pe. Nubwo rwose ufite akazi gukora amandazi wakuye mu rugo rwawe harasa neza wamesha imyenda yawe yose. Shika numve no ku musani wawe mbona ko hasukuye pe. Ariko ariko umenye usigaye ari umujyanama w'ubuzima mujye. Cyane ngo ndi umujyanama w'ubuzima. Ariko nyine amakuru yose arebana n'ubuzima ndayakurikira. Kandi banifuza ko abaturanye banjye bagira ubuzima bwiza. Rega mugeni buri inshuti yanjye ndakwikundira. Mu bantu bose b'inyarurembo niwe mba numva nabwira ibyanjye. Sha ukomereza aho rero. Reka nanjye nigire mu mirimo yanjye Nadi. Komeze witeho pe. Urumva ukurikiza amabwiriza y'abaganga rwose ibindi bizagenda neza. Nukuri urakoze cyane. Kugira umuntu nkayo mu buzima ntako bisa mujye. Byibamba mbonye ko ari umuntu unyitaho atabikoreshejwe n'inshingano z'ubuyobozi. None se kutansubiza ibi mbona hano ni ibiki? Ariko se ntureba ko ibintu byose byo mu nzu wabitereye hejuru. Ntubona se ko navumbuye amacupa n'amashashi byari byihishe hariya munsi y'ibitanda by'abana? Aha, amacupa y'amugwaneza yavanyeyo Rureme. Hashemwe Imana yatumye atayakinisha yashyira ku munwa.
wabona ubu ngubu tuba twaramushyinguye kera. oya wivuga icyo Rureme. None urabona aya ngaya atari hamwe twakwemo imiti yica udukoko iy'amatungo n'iy'imyaka. uriya mwana sinzi uko yabaye aho abonye amacupa aratoragura agashyira mu cyumba cye. Kuva naramenye ko babitse uburozi bushobora kunkoraho rero nta na rimwe nzongera kwinjiza mu nzu yanjye. uri mukuri pe. Reka nkubwire rero ubu ndi umwanzi w'amashashi, ndi umwanzi w'ibikoresho bya plastique bikoreshwa inshuro imwe gusa bikajugunywa, ndi umwanzi w'ipfunyikamo imiti ihumanya. ndagushyigikiye Ruremesha we. Nk'uko Misha bitubwiye ubu turi ku rugamba. Nibyo. Kandi umuntu uri ku rugamba ntareba ku ruhande. Ubu ndahiga ibisa n'ibyo biri mu rugo iwanjye. ariko uzi ko wagira ngo ahangaha haba uruganda rukora amacupa n'amashashi Rureme. Ariko wibuke ko duhinga imboga n'imbuto kandi byera ari uko bitewe imiti myinshi murebwa yi. kandi ibyo twakoreshaga byose twabigaruraga ahangaha mu rugo, abana bacu nabo bakabibika mu nzu. Abana bonyine se ayo macupa manini se we wayabitse aho ngaho murebwa yi. ni njye rwose mvuga ngo nzashaka umwanya nyoze tuyakoreshe. erega ubwo na ririya ryanteye impanuka ni njye wari umaze kurishyira ku ruhande nzi ko ndi buritahane, niko kurinywesha amazi bigenda kuriya. Umva rero uhereye none Ruremesha Gasipari yihaye akazi ko kuba umuvugizi w'ibidukikije mu mudugudu wacu wa Nyarurembo. yewe reka ngushimire rwose nuko. aha niryo rijombe rishyiremo aha iryo ryiyashije. yego winzesa sori bisa nawe ukunda irindazi ryiyashije. shore Nadi karame ni wowe? yego ni njyewe sori. ndamaye ni njyewe da. ni ukuri kose ntabwo nari nakubonye. reka da yewe we niba ari icyo gitambaro wateze mu mutwe, niba ari byo watekerezaga ibindi ntabwo nari nakumenye pe. yewe ni njyewe rero. mbonye amandazi asa neza ndavuga ni reka ngurire abana banjye. arasa neza byo rero rwose ntabwo nari namumenye. yewe ryari se wowe uza gucuruza amandazi hano? aha ni iwanjye sori. iwawe? wowe Nadine? ko bigutangaje se. aha niho nsigayemo. kandi rwose ndagusabye sori ujye uza kunteza imbere, ujye uza wigurira amandazi aryoshye hano. umva se ndabyumva pe. kuva wava kwa Patrick. winsubiza inyuma sori byo kwa Patrick bireke. nyine kuva wavayo ntabwo nigize nkubona pe. nigize no kumva ngo ubone umukizo kituzuye. ariko ibyo byose ntibikubajije sori. amandazi waje kugura simanza ko yagupfunyikira. wabikoze ariko reka tumeneho abiri dore sinari nguherutse. ariko se ubundi ntubona ko amasaha akuze koko imirimo y'igutegereje iwawe mu rugo, kandi nanjye ndashaka kujya gushaka ibindi bikoresho nzakoresha amandazi y'ejo. si ko wagira ngo uranyuhura Nadine? oya si ukukuhura pe, ahubwo rwose ugiye unyura hano buri munsi ugurira abana amandazi. none se we ndakumva ubu iyi nzu? aha ubwo ntiwumva ibyo ntashaka. ubu se disi ni Stefano wayigukodeshereje cyangwa yarayikuguriye? umva menya ko ndi umugore utwite ufashije kwita ku buzima bwe n'ubw'umwana atwite, nkaba nawe ndi gushyiraho akanjye kugira ngo nkore nikure mu bukene. hari ikindi? nimusigaho imwe ba nimusigaho rwose musubize hasi vuba. none se ugiye kubikoresha iki Papa Pete? none se utwo ducupa ko ari twiza watse tukatwijyanira. aba bana ra musigaho yewe musigaho ariko nimusigeho. Kansano wowe papa yakubujije kugenda ukinisha ibintu by'imyanda ubonye ku muhanda. njye ku kanini ukamaye najya nkajyana kuvoma. mwigire hino mwese yemwe ba mwigire hino ko mugize ubwoba se nimuhumure. nuko ushobora kudukubita kuko twakukubaganyirije ibintu. kaze ubure kuza ngo dutahe mama araza kuguca. buretse kugenda nawe muza ndashaka kubanza nkabaganiriza mwese. ariko numara kutuganiriza uradudu pipiri. oya ndabanza mbabaza ariko utsindira muhemba agapipiri se cyangwa ishashi? oya ibi byose narunze ahangaha ni imyanda sha. kandi harimo utujerekani twiza. nta cyiza cyabyo bana ba, ibi byose ni imyanda yangiza ibidukikije. uzi ko ari byo koko? yego mwarimu yaratubwiye ngo amashashi n'ibicupa bya plastique bikoresha inshuro imwe byangiza ibidukikije. aha ndumva rwose mubizi. reka rero mbabaze nanjye ikibazo, mu bidukikije umuntu arimo cyangwa ntarimo? ntarimo. arimo. rero mbabwire mu bidukikije umuntu arimo,
dore aya macupa abiri mureba yavuyemo imiti ihumanya umuntu yari yakoresheje nawe ashobora guhumana. narabyumvise bavuga ngo mama Petero yagiye mu bitaro kubera icupa ryavuyemo umuti wica udukoko mu myaka. ibyo se wabyumvise? mama wacu se si umujyanama w'ubuzima? papa akaba mudugudu. niko byagenze bana ba yanywesheje icupa nk'iryo ngiryo ry'amazi ubundi ararwara rwose nuko Imana yamutabaye yashoboraga no gupfa. yewe we bamutaniye hasi bakaba imfubyi disi. niyo mpamvu ibikoresho nk'ingibi rero tugomba kwirinda kubikoresha. utwo dupipiri n'ayo mashashi ngomba kubihiga aho biri hose nkabijyana ku murenge ahabugenewe nabo bagashaka kampani itwara imyanda ikabijyana. mana we urakoze papa Pete, ayo macupa twari kuzajya tuyakoresha tutabyitayeho. ahubwo nka kariya nabonaga ari keza nawe guhita nkatwara mugashyiramo amazi nkawe inzogera igahita yirenga. oya ntibikabe maze mujye munabwira abandi bana ko ari bibi yaba aya macupa ya plastique akoreshwa inshuro imwe gusa akajugunywa avamo imiti ihumanya n'amashashi mujye muririmba ko ari bibi cyane muti byinshi nka yaroremesha byinshi nka yaroremesha byinshi nka yaroremesha. ko mbona usa n'ushaka guhita ujya mu cyumba cyawe tutaganiriye se nye. uragira ngo tuganire iki se mama? biriya makuru wiriranywe niba Kirisi uwo nguwo yigeze akuvugisha. aha nari mbizi ko nta kindi ushaka kumenya. maze nashatse kubikubaza tutararya ariko ndatinya ngo utaburara. Kirisi twavuganye kuri WhatsApp mama ariko nk'uko rwose nabikubwiye singishaka kuvugana nawe amagambo menshi. ariko kubera iki nye? ubwo urumva atari wowe urimo kumwihunza koko kandi wenda nta kibazo afite? nta muzindutsi wa kare watashye ku mutima w'undi mama wabona afite ibyo abitse ntazi. ngerageza kuvuga make ngo hata atazambaza byinshi. ticareya uyu mukobwa se kandi bampamagara nshakaho iki muri iri joro? yimperezane nye yimperezane mwitabe maze mukuru guture. oya mama oya ndakuzi. wamamaye ariko wamamaye nkamuha ukuri kuri ku mutima wanjye. oya mama dore navuyeho rwose reka njye mu cyumba muhamagare menye icyo nshakira. Hello? Hello? Hi Agi. Hi Leya. Ni amahoro se kumpamagaye bwije? Numvaga nkeneye kumenya amakuru yawe we. Nukuri singuherutse pe. Really? Shandaho meze neza. Umwana n'umugabo se nabo baraho we. Pardon me? Nakubajije nti umwana wawe n'umugabo wawe nabo baraho bameze neza. Oh, urashaka kumenya amakuru yabo kubera iki se kandi ko mutaziranye? Ariko se ubwo urumva nyobewe se Imana na Lopez koko? Leya. Niba umpamagarira ubujajwa nk'ubwo ndakwiyamye ntubone warashatse kwivanga mu by'urukundo rwanjye na Kirisi nka kwihorera ngo ugire ngo njyanye si mukashya kandi agatebo kayorivu nkwiyamye. Bravo rwose nye. Bravo siki mwagiye mureba ibibareba bitabareba mukareba hirya. anyesi we wakumvuga ngo ngewe rero nashatse kwitambika mu rukundo rwawe na Kirisi yagira ngo uri umwana w'umukobwa rega rwose. naho burya uri umubyeyi mu bandi umuntu ufite umukobwa tungana koko uruhe? Leya ndakwiyamye n'undi munsi ntuzongere kumpamagara umbwira ubujajwa bwawe. No sense. Leya ko akomeje gukora nyesi mujisha amaherezo azaba yahe naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kane itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11. mu gusoza ariko nababwira ko mu makuru avugwa abantu barenga miliyoni imwe muri Ukraine bafite ikibazo cy'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi nyuma yaho Burusiya bwongeye kwibasira ibikorwa remezo by'ingufu z'umuriro z'iki gihugu mu kindi gitero kirimo ibisasu biremereye. no makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Dasi. mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. amakuru yacu arakomeje ni ku rwego rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. muramukiye. Thank you.